Maya payabak po pasibayo ka parokya, ngayon po saksyan tayo, ni pamaglipat garing pamusan king andas ng Santo Cristo. Ibat ka rin tao masantol, papunta ka rin tao Macabebe. At iyuke ka, nuan ka dapat lalo, yang wana tutu, pingbunga na ning sepupunan mo. Perdon mi remedios, lulus at kapalganan. Thank you for watching. Please like the video and subscribe. See you on the next video.